Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Gashman, Gagash, of course. And then see we are Kamagashunga Rangani. And then it like beefling between Papa Lani and Salon the producer. Yeah. So kuna video leyi Gagash of course a nga fika yi endla a hi pfuleni and then ta hi kha hi hlamusela to tala loko hi kha hi ya mahlweni leyi te endzhaku loko of course mi swi tiva Gagash tshama ku kombisa ku munhu loyi a nga bangi hi te a nge yi nantswi 17 so ka video leyi i fika a vutisiwa ku un'wana a ku wena u te munhu a bihiti ta bukiwa a bihiti ta bukiwa ni vona Manflow va ri ka Manflow va ri ka line up. Okay, I feel it because munhu wa avula because Manflow of course a va rhambiwini mheti 23 ta May la so loko munhu wa a langutisa swo ku hi yena loko a swi langutisini lani i vone ingaku Manflow i khale va nga se bahiti mayiko ya na mhaka leyi kona i question yo twala ku hi leswi Gagash a swi bakisi xiswona or leswi a tshamaka kha swi bakisa xiswona mayiko ya na mhaka leyiwa okay ni ku hlamula ke mani ku hlamula ku endleka yini loko Manflow a ntanga wena loko va ba tihiti a nga semela na matimba mi nga la ka Master T already ma swi tiva ku mhaka na ti-bookings already se a hi vulavule hi yona video yi kona hi tlhe hi endla na live video laha hi zama ku twisisa mhaka leyiwa na live video yi kona guys lomu nghena ka channel la mi va mi ri ka ti-videos already or mi ri ka home kwala mi ri kona ma ya tlhela mi fika mi tleka ka live lomu tleka live mi ta swi kuma so already a hi leswo ku na vanhu lava nga va ti-brand kahle ku ti-brand vo Benny Mayengani vo Hosingove vo ANC loko na vanhu lava va tele ti-brand ri ka Gaza mi kuma ku a ka hazi ka ha laveka inani hit so ka vanhu lava vo fana laviya swo boha va bukiwa hi vo Gagash because i ti-brand hambi vo Raymond Nyathi ti-brand na vona a nga yi buka because yi bini ti-hit coca makona mhaka leyiwa so mhaka leya Gagash va kha a yi tsala i apply ngopfu ka ti-new artists so I think Gagash maybe siku rin'wana nga tlhe yi hlamusela kambe ka live mhaka leyi ku one way like ti-videos ta ti kuma ngopfu more views compared to mine so van'wana va nga va swonini mara a hi hinkwavo nga ta swo mara loko ho fike swi va ka platform va nga swi twisa ku alright i vulangu i swi apply ngopfu ka ti-new artists leti ha taku le hansi ku i buka lava va baku ti-hit kwala of course still swa ha ri complex mavukelo ya kona mara yes I think hi nga swi hlamusela sweswo ku ka ti-legend lava nga khale already lava va nga ba ti-hit khale va nga ti-brand seni a swa ha apply se hi swona ka ha apply hi timhaka ta hiti hi nga vutiseli swilo swa vanhu lavakulu vutsa va xa makombo va mumba lava lava va ha ri vatsongo vanhu lavakulu a va vutisiwi swilo sweswo nga ha toli loko vutisa ti-question to ka ti nga ku ringanangi loko va ba ti-hiti for sure no beburiwa u nga se beburiwa futseka sola ku phayisa waphapha hambi ma munhu wo kha a nga vutisa question unfortunately a na ha kota ku kuma mara ya in overall hi leswi Gagash a zamaka ku hlamusela sweswo hi nga swi hlamusela ku laveka ku ti-legend kahle a nga va buka at any time in overall leswi a kha a hlamusela swona leswi swi ku nga mhaka ya straight ma yi kuma na mhaka leyi and then of course hi vuya ka xihonge rhangani a ya ha sukini ya xihonge rhanga ra Munghana Lonene FM heyi loko se ku ta post yin'wana vheta loko swi loko se hi fike hi ze hi update mhaka leyi serious so hi fike hi vona xihonge rhangana of course a fika tsala ku 3 days ago a fika tsala ku kambe munhu wa munhu was never awarded munhu wa munhu vela track ya avuxeni munhu wa munhu sani vonani munhu wa munhu nga dihit of course na ka fika tsala ku swi ndle kahle kumbe munhu kumbe a ni ta ni fini sweswi nseri lowa mi nga wu tirhisa laya wu thinthe xikwembu xa mina danki a ku ni vona grace every day and you are watching and loko ni mi vona na smile of course the obvious swi yisiwa ka Munghana Lonene obvious so nona ka duku i mani munhu wa khola a ri in charge ta awards swa ku xihonge rhangani wa n'wi tiva munhu wa ku dewe leswi a tsarisaka swona ra then laha sa fatsara ku loko ni mi vona na smile swi ehleketisa mhaka leyi ya President Mayengani xi ku va Munghana lani va lava loko ni va vona no mi nga va ehleketa mhaka leyi loko yi trend so hi leswi message wa xihonge rhangani wu ya kona so mara in overall loko u languta xihonge rhangani yena swi le ku fambeni swinene na loko khe hi languta in terms of gigs loko mo fika mi nghena ka tigigi ta yena ti hlayeni swinene swilo swa hi swi le ku fambeni kahle na toko ku yi pfa yi tsema laha
I'm sorry for the network. Ti hlayeni. Okay, to sungula leti nga ku ri ku na vo Gagasha ti vona kwalano ni ta hlaya leti ta ti-mainstream leti nga focusini ka tona i va kha ti kumetela tigigi to hlala ho vi khe hi cheka na le a ri kona vo ka Psycho a ri kona na le Gapane i ta va a ri kona swi ri ku hi laha ni vona a poste as you can hear kwalano or as you can see like va kha ba madigigi yan'wana swa tikomba ku ri sweswo loko fambeni kahle loko mo cheka akhawunti ta swona ku swi le ku fambeni in terms of gigs ma vona mhaka leyi then namuntlha of course hi tlhe hi vuya hi ti 24 ta May fika tsala ku munhu wa munhu is the only traditional hit song that does not have an award hi mhaka ya vanhu va timbilu to biha. And you ashamed now, look at what God is doing with my talent. Va kwini va va n'wina sweswi hi lo mi tolovela mina timbilu to biha. You told yourself that you are destroying me. A mi swi tivi xikwembu n'wina. And then a vekela na this awards a ku ri ta 2022 as you can see hey ya to ti-awards leti vavini leti kambe na vamana va Khulbi a va vona kona ni cheka screenshots laha ho zama ku cheka na swi hleketa ku na va Khulbi va commentele na mina ma na hlayisa ka na screenshots swa 2022 la fonini swi loko ni hlamariseni nyana me na Khulbi va ze hi comment na yena a complainini swinene I remember i Khulbi la I remember vatshami hi laha tsala na marito yo fana no se na tshemba ma swi tiva ku se swi ya kwini ku se na tshemba ku endleka swin'wana kwale ka ti-awards and then a kombisa ku a ni sharp and stuff like that yi ku yin'wana a hi tsarini la hi leyi yin'wana la nga fa tsala ku futhi mina na munhu wa munhu hi vone ntiyiso shem swi tliwa loko ku ri va vone ntiyiso swa ku va na perspective yo karhi hi ti-awards ta ka Munghana Lonene kwalana so loko ho ve hi khe hi va linka vanhu lava mina na va linka na risimu ra Benani President ra nga swigalani laha yi nga fika yi kombisa ku yi foyineriwini I feel like xo nga rhangana a nga va foyini na yena because ku na line leyi nga fika yi vula President yi nga nyiku hambi ri wansati hi ta fika pambulo ya best male kwale va ta mi nyiketa mafema loko mo swi hleketa ka timhaka ya ti-awards la so na Khulbi na a nga va a foyinini loko ni hi langutisini mhaka leyi mayikona na mhaka leyi hi laha in overall yi suka kona mhaka leyi ku a swi vaveni na vo xamakhomba va yi kumanga award a ti vava ti-award letiya mara a yi sukile na Martin lowa wa yena a xi ri ku enjoyeni Martin a xi ri ku beefeni a ni ku va na beef na Khulbi la nga fa tsala congratulations to Khulbi a ku oh sorry I mean Nomonde Roger ku Nomonde Roger of course a winini ka ti-awards letiya hayi a ku tika so yena in overall she's doing great ni toko le a ya hani a ri nyana kumbe xa swi ta hindza a ni teka ku endlekini so loko mo cheka award account ku na ti-awards ku na ma swi twisa muzi ku endleke yini vele i mhaka a ni ri ti-awards ku na ti-events to tala ngopfu a va kha invite ti tele na tikulukumba ti tele guys loko ti ne mna then East Office Fest a ri kona kwalani a mina ku na gig to tala nga akwini loko tirheni swinene swo ngi rhangani in terms of music career mina swilo swi le ku fambeni swinene ma yi vona mhaka leyi and then of course hi tlhela ka nyimpi ya Papa Rilani na Salani so ku na xividiyo na xi nga koho xa Papa Rilani a hi sunguleni hi xona then ta vulavula afterwards Anyali tingoma ta mina hi wena u nga tlanga dumisa vanhu ka vutomi bya mina u dumisa ka vutomi bya mina u dumisa vanhu ka vutomi bya mina hi tingoma ta mina hi marito ma mina hi tingoma ta mina hi marito ma mina na himba hi va zaya na himba hi va zaya himba hey ka tika as you have seen Papa Rilani va yi tekini va yi kokakoka hi vanghana va yona va yisa studio a yi dakwini obviously kwalani as you can see so we never know swi ngo endla maybe va recording that track we never know laha of course yi nga busy na Salani before Salani ka that section so of course loko after loko xi clipa xi kha xi trendeli nyana Salani the producer of course ivi a responda la nga fika tsala ku loyi a nga rhuma hi Xikwembu hi mehe hayi ngwanya liya a ni vureni Papa Rilani ku a Salani ni byela a yi ri lekere musi yi ri lekere musi lekere ni byela yo khenda or yo rhumiwe hi Xikwembu which basically means loko ku hi Salani kahle kahle la ezama ku vula ku loyi a nga rhumiwe hi Xikwembu hi yena not lekere stylist
so hi nga tlhela hi swi linka ngopfu na music career ku Salani hi yena kahlekahle a nga yi khoma Papa Rilana. I think that's what he's trying to say ku hi yena a nga khoma music wa Papa Rilana a ri and then nghena ka ti-comments le henhla fanisa loko ka Salani wa swi kota ku mikisa eya Papa Rilana u n'wi dumisini hi ka leki u n'wi dumisini ya timhaka ta kona heyi a ti le ku tikeni mi ka mi swone already updating previously ku Papa Rilana yi busy yi le studio yi le ku tirheni na Mpanyasi se heyi naxona hi Papa Rilana hayi ka tika hayi hi leswo Ti-up and down ni tindloko lwisana munyu na kokwana ti-up and down ni tindloko lwisana munyu na matala ai n'wana kokwana lwisana munyu na kokwana